Emel Moti ngelinye ilanga wathi emnandi nje ekhaya esuke eThekwini egodukile esekhaya ehlezi nomama wasekhaya kumnandi bejabula bese kamereni umama wayesethi baba ngibona lezi ngane ezisihlanu seziningi manje bengicela ngoba ngiyabona ukuthi noma ngithola abantwana ngibathola kabi odokotela bayangisika ngicela ungicelela ko baba mkhulu wakho nasezankazinza lapha ekhaya ukuthi abame manje bangabe besasinikeza abanye abantwana uthi umshumayeli ngathi mina manje uma ngisafuna abantwana ngizokwenza njani ngizobathola lapho wathi hayi ngiyakukhulula thatha uma mncane laselehla kahle kubiyena leli la ithona indawo wayesekithime evuka eksene esethatha imbuzi eseshona endlini yangenhla wakhuluma nabakubo waxoxa udaba njengoba lunjalo ukuthi umalokazana wenu odokotela bayamsika njalo mase kuzofika umuntu la ekhaya bamfaka iscan namhlanje sizocela ukuthi ningabe ngisabe kangane manje ukhalo lakhe wayesephuma yasetshenzwa lompahla wabiza abafowabo nomndeni wonke kwahlala phansi kwadliwa wasegoduke ebuyele eThekwini kwaba umsombuluko kwaba uLwesibili ebusuku ebuya emsebenzini ngoLwesibili wathi mayelele ukuthi kwaqhamuka ikhehla elidala umkhulu wakhe omncane komkhulu bakhe elineminyaka lahamba uthi laqhamuka lishibisa gila liza njena lapha uthi nangibiza ngegama lami lathi wesibani uthi ngathi ngiyaphenduka alibona liza lisiphethe segila lishiya ngabondi uzongishaya lo muntu uthi ngathi yini lapho ikhuluma lapha ekhaya uthini uthi wathi ngikuqa ngabuya ngabona mangikuqa uzongifika lo muntu uthi ngakhuluma ngihlehla ngevana ngathi hayi mkhulu manje umalokazane abantwana odokotela bayamsika wathi hey niyawazi umonakalo senukhathile ngaleyo nto nikhuluma lapha ekhaya nasi mina ngozalo kwabantu uthi lathatha leli khehla lathi sondela uthi laselisibeka phansi sakhila lahla laqhokela ekleni lathi nale senonile nobile kakhulu le nto eneze lapha nikhanda umonakalo omkhulu lathi yabona mina ngineminyaka ama-60 ngahamba emhlabeni kodwa namhlanje uNkulunkulu ungithethelele ngithema ngithethelelwa kwabuzwa kwathiwa emhlabeni uzofika uzalo bani ngathi khona ingane yomfowethu ekhona yona ezomzala nomakoti wayo namhlanje nina niyafana nithi angisolo bani uthi ngasho ufana ngakethezela lathi hamba buyele ekhaya uyolungisa le yanto ngoba la uyona khona ufuna uhambe uyolungisa khona uthi la selikhuluma nami lingiluleka lakulalela mzukulu lathi uyabona baningi abenza lenkinga oyenzile wathi uma ekhaya icekela umakoti eganile beke bavumelana nomyeni wakhe bavala inzalo basuke sebewulimazile umndeni ngoba umakoti laba abantu asobazalana ekhaya bake babakhona lithi leli khehla uma ngabe sekhishiwe ezulwini sethethelelwa lo muntu sekufanele ezozalo usuke nomuntu asuke seshilo uNkulunkulu ukuthi hayi uma ngehla ngiye emhlabeni ngizofika emsalo sibani bani uthi uma wafika sengathi wafika sekuvaliwe lapha uthi lo muntu lowo uzalwa nje isilwane egcekeni nina niyibone ngisho inkomo esibayeni nibuke inkomo nithi le nkomo yafana nosibani bani uthi hayi umuntu lowo uthi ngishintshe uthi lalela uyayibona inje yakwamakhelwane wakho le enje uchaza inje kamakhelwane kaMshumayeli uthi uMshumayeli ngiyayibona uthi uyayibona ukuthi yenze njani lenja uma uyibuka enhlamvini zamehlo niphakathi negce uthi ngiyayibona uthi hey ngibona ifika ibuke inelibona uyihlaba ngamehlo enhlamvini zamehlo bese ihamba inyabozele iyophethe negceke izothi ifika phakathi negceke ophethe negceke isiphendula ikhanda kancane ifuna ukubona ukuthi uyabona ukuthi akuyona inja le umuntu